12 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, prvi program Radio Valjeva, temperatura u našem gradu 25 stepeni, iako kalendarski jesen već nekoliko dana traje, ipak letnje vreme tu sa nama. Meni je zaista zadovoljstvo i da pozdravim našeg gosta danas, a to je gospodin Marijan Tošić, inače psiholog, čovjek koji se na temeljen način i sa dosta znanja i umeća bavi kako psihologijom, tako i psihoanalizom. Razlog za današnje gostovanje ili dolazak gospodina Tošića u naš program jeste njegova treća po redu knjiga Isceljujuća moć osjećanja. Kako osjećanje mogu da iscele i da li osjećanje mogu da iscele, to možete pročitati u knjizi koju je autor već dugi niz godina priređivao. Ona može već da se kupi i kod nas u Valjevu u knjižari Janko Veselinović, ali pre svega, gospodine Tošiću, dobar dan i hvala što ste našli malo vremena da dođete kod nas. Dobar dan. Ono što bih za početak, evo, ako neko od naših slušalaca vas ne poznaje na ovaj način ili nije dolazi u kontakt sa vašim knjigama, rekla, vi ste psiholog, već dugi niz godina se bavite ovom granom medicine. Recite nam nešto pre svega. Pa psihologija nije grana medicine. Psihologija je posebna nauka i ona se uči na Filozofskom fakultetu u nekim gradovima Srbije. Mi ne spadamo u medicinu, niti se vodimo kao zdravstveni radnici kad radimo u zdravstvu. Ne vodimo se kao zdravstveni radnici, tako da je psihologija posebna Jel bi voljeli da se vodite? Pa dobro, sad to su neka druga pitanja, jer mi radimo sa klijentima, kad radimo u zdravstvu, mi radimo s pacijentima i naravno da smatramo da tako treba i da se tretira naša struka. Ja sam radio u zdravstvu na neuropsihijatrijskoj bolnici, pa radio sam u domu zdravlja, tako da znam taj problem psihologa da nisu tretirani kao zdravstveni radnici, pa im je zato i plata manja. Ali dobro, nije sad ovo tema. Druga netačnost je da sam ja psihoanalitičar. Psihoanaliza je jedan pristup u psihološkoj pomoći koji potiče od Freuda, tako? Ali iako smo mi svi dosta naučili od Freuda, značaj ranog detinjstva, značaj nesvesne motivacije i tako dalje, ipak postoje drugi pravci i smerovi u psihološkoj pomoći, u psihoterapiji i savjetovanju. I ja više pripadam humanističkom smeru u toj oblasti nego medicini ili psihoanalizi. Znači, humanistički orijentisan psiholog, psihološki savjetnik sa licencom, sa nacionalnim i europskim sertifikatom za savjetovanje. Specijalizirao sam savjetovanje u Engleskoj, to je neka pozadina. Imam 20 godina radnog staža, radio sam i u zdravstvu, i u socijalnoj zaštiti i privatnoj praksi, tako da, eto, nakupilo se dosta iskustva i u mojoj novoj knjizi ja sam preneo svoja iskustva u proteklih 10 godina. Pa odakle baš isceljujuća moć osjećanja? Baš da ste se opredelili za to. Da. Pa vidite, u zdravstvu, a i kod nas u psihologiji, mi znamo da se neke stvari mogu da zaleče. Da se privremeno saniraju, ali znamo da uzrok nije otklonjen. To isto važi i kod lekara i kod nas, a postoji i ono kada stvarno otklonite uzrok nečega i to se isceli. Primjer za to je rana kad se posečemo negdje na koži, onda ta rana stvarno isceli. Nije to da se zaleči pa da je gnojava i da stalno nešto imamo problem s njom godinama, nego se koža potpuno obnovi i to se zaceli, možda ostane ožiljak samo, ali isceljenje postoji. Razne povrede i okolnosti mogu da povrede i telo i dušu, pa to bavljenje uzrocima psihičkih tegoba, psihičkih problema i poremećaja, bavljenje uzrocima i lečenje tih tegoba do isceljenja je ono što me interesuje već 20 godina i više od kad sam upisao psihologiju. Otud naslov Isceljujuća moć osjećanja. A osjećanja su isceljujuća zato što smo mi kao ljudska bića, znate, osjećajna bića. Bez osjećanja mi nismo ljudska bića. Tako da ako osjećanja nisu uključena u psihološku pomoć, u psihološko isceljenje, ja mislim da onda i nema pravog isceljenja. Moraju osjećanja da budu uključena, odnosno mi svi imamo neka potisnuta, sklonjena u stranu, neprijatna osjećanja koje se proizvela u nekom trenutku u mnogim trenucima u našem životu, u mnogim situacijama, ali ta osjećanja nisu do kraja doživljena. Ona su ostala neprepoznata i nedoživljena. To su neke naše bolne istine, da tako kažem drugim rečima,
I zadatak, kako ja vidim, zadatak psihološkog pomagača jeste da pomogne klijentu da prepozna i doživi ta bolna, dirljiva, neprijatna, ali isceljujuća osjećanja. Jer ona kad se dožive, ona kao da se nešto razrešava konačno i čovjek je ponovo zdrav. Primjer za to je gubitak osobe. Ako vi izgubite dragu osobu, vi ne možete samo da znate da ste izgubili, pa dobro, eto, znam šta da radim, ništa, eto, shvatio sam, uvideo sam da sam izgubio dragu osobu i to je dovoljno. Nije dovoljno. Osjećanja, odnosno u ovom slučaju plakanje i suze, su sastavni deo žaljenja za osobom koju smo izgubili i ne samo osobom, nego i drugim nekim doživljajima. Tako da ako osjećanja nisu uključena u prevazilaženje tog gubitka, ja znam da nije lečenje kompletno i ova knjiga govori o tome. Cela knjiga je posvećena toj temi. Evo, dok vi pričate taj jedan primjer, ja razmišljam da dosta često srećemo ljude u sredini, naše prijatelje, naše poznanike, naše komšije koji kažu imam problem, nisam prihvaćen od okoline, moj način razmišljanja je drugačiji, nije prilagođen, ljudi me osporavaju, zanemaruju, nisam adekvatan sagovornik. To su, čini mi se, neki problemi koji nekako su došli sa savremenim dobom. Da li su? Pa možda su i došli baš sa savremenim dobom. Ili su baš izašli na površinu pa smo se ne prepoznajemo emotivno. Da, upravo ste. Ja bi to povezao sa brzinom života koja je nastala. Jer sa brzinom života ljudi manje vremena imaju za druženje, kao što svi znamo, manje imaju vremena za neke duge priče, manje imaju vremena da objasne svoje ponašanje nekome, da se izraze, nego sve brzo ide i onda se propuštaju se priče ljudske, propuštaju se neki iskreni razgovori koji bi pomogli da se nesporazumi uklone i da se ljudi bolje osjećaju. Jer mi se bolje osjećamo kad se izrazimo, kad nešto možemo da kažemo šta nas boli, da objasnimo toj drugoj osobi o čemu se radi i da razgovorom rešimo problem. Pošto nema vremena za takve neke razgovore, onda ljudi sve više idu kod psihologa, savjetnika, da bi tamo potražili, da bi imali malo vremena, makar sat vremena nedeljno, gde mogu da kažu sve. Gde mogu da se otvore svoju dušu i da budu ono što jesu i da otkriju neke svoje tajne i da i čuju nešto od psihologa, savjetnika, pomagača, kako ga mi zovemo u najopštijem smislu reči, to su psihološki pomagači, i da ne samo da čuju, nego mnogo više da imaju kome da kažu šta osjećaju. U tome pričanju o sebi onda se pojavljuju osjećanja, jer su osjećanja sastavni deo našeg života i naših sećanja, i onda mi pomažemo ljudima da ispričaju svoje priče, da objasne šta im se desilo, da ih saslušamo. Naročito, kažem, u ovom pristupu je naglasak na tome. Tako da je često pitanje kako se osjećate. U Americi i u zapadnom svetu to je jako popularno. Da li i stalno se to pitam, da li stvarno ljudi imaju problem, imaju razlog da odu kod psihologa, jer psiholozi nisu učitelji, kako sami psiholozi kažu. Tako je. Da li stvarno odlaze kod psihologa ili je to stvar pomodarstva, pa je u svoje dnevne kalendare moraju da zapišu 2 puta nedeljno odlazak? Ne, niko to ne, nije to pomodarstvo nikako, niko neće da daje. Ili je to viši nivo svesti u odnosu na Balkan, kome polako se, čini mi se, ovde budi? Pa jeste, potreba odlaska kod psihologa. Ne više svest u nekom širokom smislu reči, nego više svest o tome koliko to znači njima da ih neko sasluša. To možda je svest razvijenija u nekim zemljama zapadnim o tome, pa onda zato i koriste. Nije to pomodarstvo, nego to je stvarna potreba da ih neko sasluša. Mi imamo udruženje i koje je osnovano baš u Valjevu, da ne zaboravimo da to kažemo. Udruženje za psihoterapiju, savjetovanje i coaching je osnovano u Valjevu 2007. godine. Ja sam jedan od osnivača i koleginice i kolege iz Valjeva, a to sad proširilo po celoj Srbiji. Mi smo sad udruženje na nivou Srbije i imamo savjetnike, oko 30-40 savjetnika akreditovanih od strane našeg udruženja i Evropskog udruženja za savjetovanje. Mi smo se povezali sa njima
trudimo se koliko možemo da napravimo jednu mrežu psiholoških pomagača, savjetnika, da ljudi mogu da odu i da kažu neke stvari koje ne mogu nigde ni na jednom drugom mestu. Pa to je vrlo važno. Ne radi se tu samo o tajnama nekim, da neko ima neke tajne pa sad nema kome da kaže, nego ne samo to, nego pokazati osjećanja, kao što i sami znate, nije baš u svim sredinama podjednako dobrodošlo. Ljudi ne mogu da se isplaču baš lepo u svakoj situaciji pred svakim, nego to kriju i potiskuju i onda čekaju sredinu gde to mogu, gde osjete da je to okej. Kad nađu mesto gde su suze okej, onda što bi rekla Mirjana Bobić. Pa eto, da, to je isto. Koleginica, novinarka i pisac. I vaša i naša koleginica. U svakom slučaju, pitanje je samo po sebi koliko interesovanje ljudi da potraže pomoć. Ja bi to s pravom nazvala pomoć, jer to je prava pomoć. Kod vas, vaših kolega u udruženju. Pa sve veće interesovanje. Mogu vam reći, sve veće interesovanje i kod naših koleginica i kolega koje uče za to, koje postoje edukacije koje mi im organizujemo, a i kod klijenata. I dobro, Beograd je naravno najveće tržište za takvu vrstu usluge, ali mislim da i u drugim gradovima to polako ide. Imamo mi primjere koleginica koji rade u manjim gradovima u Srbiji i koji imaju privatnu praksu i vrlo lepo radimo i klijente, tako da to je sve veće interesovanje, ja bih rekao, za to. I da kažemo da radite i sa decom i sa starijima? Pa da, ne sa mnogo malom decom, naravno ne možete vi raditi sa detom od 2-3 godine, nego uvek ide i roditelj i dete. Tako da taj odnos roditelja i dece, gde dođe i roditelj i dete, naravno da to radimo, to je jedna način pomoći, imate i porodični modalitet rada gde dođe deo porodice ili cela porodica, imate parove, gde dođe bračni par ili momak i devojka. Pazite, mi ne radimo, kad je to u pitanju, ne radi se o mirenju. To je neka zabluda, da mi radimo na mirenju. Kao kod razvoda braka. Pa to bi bilo, znate, to bi bilo previše veliki, kažemo, zalogaj i mislim jedno nerealno očekivanje. Vi niste sudije, jel? Niti smo sudije, niti možemo da pomirimo ljude koji su odlučili da se rastanu, nego u tom slučaju pomoć psihologa se sastoji u tome da se ljudi što bolje, kvalitetnije rastanu, odnosno da imaju što bolju komunikaciju pre raskida ili pre razvoda, tokom razvoda braka i posle razvoda braka. Kao što znate, to je ta postrazvodna problematika gde ima posla za nas, ali kažem, ne radi se o mirenju, jer to je pretenciozno. Miriti jedan par, mislim, to je pretenciozno, mi nemamo takve sposobnosti ni moći da otklonimo tu jednu zabludu. Tako da se radi sa individuama, radi se s parovima, radi se s roditeljima i decom, radi se porodično. To su različiti modaliteti rada, ali svako od nas pripada nekoj grupi pristupa i onda iz te pozicije pomaže. Evo, moj pristup se zove emocionalni metod, emocionalni pristup u psihološkoj pomoći. Evo i Blic je o tome pisao u nedelju i u magazinu je izašao članak o anksioznosti. Tema je bila anksioznost, ali iz ugla ovog pristupa. Eto, radi se, trudimo se. Sad kad vas slušaju obični ljudi koji su umorni od posla, od života, od 21. veka ovako kakav jeste, kakve simptome, šta kod sebe treba da prepoznaju i da kažu, dobro, ja ću da okrenem telefon i da odem kod gospodina Tošića, da porazgovaram, možda će se posle toga osjećati lakše, ispunjenije, možda će taj teret iz moje duše, iz mog srca nekako pasti. Bilo koju psihološku tegobu da neko ima, da osjeća neku teskobu, da osjeća neku blokadu, stidljivost, preterana osetljivost, ljubomora, čak, znači te stvari. Pa sve do anksioznosti, obsesivnih ideja, fobija, čitav dijapazon problema, tegoba koje mi imamo u odnosima s ljudima, pogotovo koje se pojavljuju u odnosima s ljudima, različiti strahovi, preterana ljutnja, impulsivno reagovanje, depresija, potištenost, napetost, nesanica, mnogo toga ima što mi primećujemo kod sebe, vidimo da nešto nije u redu, ali verujte da svaki od tih problema koji su hronični imaju svoj uzrok, imaju svoje poreklo i mogu da se otklone na kraju krajeva. Kako vi u knjizi kažete izvor, jel?
Izvor, šta? Imaju. Svoj izvor, svoje poreklo, imaju svoj način na koji su nastali. Tako da normalno stanje čovekova je da se dobro osjeća, da bude vedar, raspoložen, opušten, to je normalno stanje. A ako nije tako, onda znači nešto imamo. Nešto imamo, neku teskobu, neku blokadu, neku napetost, neki strah koji ima svoje poreklo. 10 minuta do 13 sati, poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Valjeva. Naš gost danas, gospodin Marijan Tošić, psiholog. Predstavljamo njegovu novu knjigu Isceljujuća moć osjećanja. Gospodine Tošiću, popričali smo malo. Čini mi se da smo samo trunku odškrivnuli vrata svega ovoga i da je ovo itekako zanimljiva tema. I mislim da su razgovori jako bitni i da našim slušalcima ipak negdje treba malo sugerisati da što više pričaju sa sebi dragim osobama i sa ljudima koje vole i ne vole. Razgovor je taj koji otvara čelična vrata. Bar mislim da je tako. Da li se slažete vi kao psiholog s tim? Ali pošto je ipak danas naša centralna tema da predstavimo ovu vašu knjigu, evo ja bih vas konkretno pitala. Kako bi našim slušalcima rekli razlog zbog čega treba da pročitaju ovu knjigu i šta je to što će zanimljivo otkriti i što može da im donekle možda pomogne, donekle će da razumeju, nešto sigurno i neće. Pa dobro, evo ovako da malo pokušamo da predstavimo, da približimo značaj ove knjige. Ja mislim da je knjiga značajna prvo što je to delo mene kao domaćeg autora. To nije prevod neke strane literature, to je iskustvo nekog ovde iz naše sredine, iz Srbije, koje ima radni staž oko 20 godina i koji 20 godina pomaže ljudima i koji je izgradio svoj integrativni pristup pomoći ljudima, koji se oslanja naravno na neke poznate pristupe, ali ovo je stvarno jedna nova integracija učenja, na primjer Carla Rogersa, Artura Džanova i nekih drugih autora iz psihoterapije i psihološke pomoći, i to je jedna integracija koja ima svoje jezgro, svoju centralnu tvrdnju i nije eklektička pa da se sastoji kao mozaik iz različitih delova, nego postoji jedno jezgro ovog učenja, postoji koncentrični krugovi oko toga, neka malo šira priča, pa je onda neka najšira priča oko ove vrste pomoći. Centralna tvrdnja i jezgro ovog učenja je da psihološki problemi i poremećaji nastaju tako što mi ne prepoznamo, znači sa 2, 4, 10, 12 godina neka osjećanja koje su nam se pojavila u nekim socijalnim situacijama, u porodici porekla, sa majkom, ocem, bratom, sestrom, babom, dedom, očuhom, maćehom i tako dalje, sa značajnim osobama, kako ih mi zovemo. Znači, u nekim situacijama mi nismo prepoznali osjećanja koje su se pokrenula i ona su ostala neprepoznata i nesvesna. Ona su povezana s nekim nezadovoljnim duševnim potrebama, nezadovoljnim emotivnim potrebama i zato, pošto nisu te potrebe ostvarene, onda, da kažemo, nije ljubav ostvarena, onda ta nesvesna osjećanja potisnuta vrše snažan pritisak na psihu i telo i teraju ga da se brani od tih osjećanja koje su bolna i neprijatna. I to može da traje godinama. Simptomatologija može da bude široka i psihička i fizička i da mi pojma nemamo otkud nama to. A izlečenje se sastoji u tome što mi pomažemo klijentima da postepeno iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, mi učimo klijente da prepoznaju svoja do tada neprepoznata, nesvesna, nedoživljena osjećanja i da ih prepoznaju i dožive. To je izlečenje. Ako vi prepoznate i doživite nešto što je dotad bilo neprepoznato, nesvesno i nedoživljeno, vi zapravo spoznajete jednu svoju bolnu istinu, pa drugu, pa treću, i vi se tako isceljujete zaista. To nije neka metafora prazna, nego stvarno dolazi do isceljujućeg procesa na delu. Mi imamo način na koji da vam pomognemo klijentima da ta osjećanja stvarno dođu u prvi plan, dođu do svesti i da se razreše. To je suština ovog metoda, a važno je zato što je to način na koji možemo da olakšamo sebi život, pa i bližnjima,
to ima veze sa vaspitanjem dece, kako treba se odnositi prema deci, kako prema prijateljima, rodbini, majci, ocu. Imate mnogi ljude koji su u konfliktu sa roditeljima godinama. To su nerazrešeni konflikti koji traju. Da. I tu isto može da pomogne ova knjiga oko rešavanja takvih konflikata. Ostalo je još jedno pitanje koje sam negdje u pripremi za ovaj razgovor htjela da vam postavim, a postavit ću ga, a to je sve češće u prodavnicama knjiga, u knjižarama možemo naći brojne naslove knjiga tipa hranom do izlečenja, čajevima do izlečenja, raznorazne vrste, ne znam, zemlje, gline, čuda, onda osjećanja, prepoznajte se kod sebe, kod njega osjećanja, emocije ovako ili onako. Kako komentarišete? Evo, mi idemo u susret našem velikom sajmu knjige, sigurno će biti hiljade takvih nekih naslova. Kako komentarišete? Da li je stvarno sve tako i da li ljudi zdravo za gotovo treba da to sve tako prihvate? Ili treba malo zastati pa... Pa zdravo za gotovo sigurno ne treba ništa prihvatati. Čovjek mora da propusti kroz sebe neku priču i da vidi da li tu odzvanja u njemu nešto, da li on tu vidi neku istinu za sebe. Ja nisam za to da kritikujem druge pristupe. I još te postoji neka kolegijalnost među nama da nešto ne kritikujemo nekog drugog ko kaže da pomaže i da leči nekom metodom. Zato što, pazite, vrlo teško dokazati da nešto više leči od nečeg drugog. Da li su značajnije osjećanja i rad sa osjećanjima ili glina ili lečenje pijavicama ili lečenje čajevima ili, ne znam, bioenergijom. Ili hrana po krvnim grupama. Najvjerovatnije je da sve to pomaže i da znači i da neki ljudi pogotovo osjete dobrobit od nekih stvari koje primene na sebi i bolje im je. I ko smo mi sad da ubeđujemo nekoga da to ne treba da rade i da to nije dobro, da to autosugestija. Znate, to je nezahvalno raditi, zato ja mislim da ima istine u mnogim pristupima koji se tiču zdravlja i ne bih hteo da kritikujem ni jedan, ali eto, ja sam psiholog, ja sam se orijentisao na tu stranu i ja sam shvatio i uvideo da rad sa osjećanjima našim koje mi nosimo u sebi, koja su neprepoznata, koje potiskujemo, da kad se pomogne klijentima da ta osjećanja prepoznaju i dožive, da se nešto razrešava veliko u organizmu, u psihi i telu i da nešto dolazi na svoje mesto i da se ljudi osjećaju kao da su onako kao da je trebalo tako da se osjećaju i ranije, kao da je to pravo njihovo stanje, neko prirodno, kao da su došli kući. Tako da ja radim ovo, a svima ko zna bolje široko mu polje, odnosno neka cveta 1000 cvetova, kao što ima i još jedna izreka istočnjačka. Ono što moram još da vas samo za kraj pitam, vašu knjigu može naši slušalci mogu naručiti putem sajta na Booking Medica, ona može da stigne dostavom na kućnu adresu, a u Valjevu? U Valjevu u knjižari Janko Veselinović se prodaje knjiga. I verujte, nećete se pokajati, isceljuća moć osjećanja je prava stvar, pročitati i malo se zapitati gde smo mi to negde nešto preskočili. Tako je. Hvala vam, gospodine Tošiću, što ste bili gost našeg programa. Vidjet ćemo se ponovo, pričat ćemo 1000 pitanja koje bih ja danas vama postavila, ali vreme neumoljivo. 1 je sat i 1 minut, ostanite uz Radio Valjevo.